turabasuje mwese abakunzi ba Kababo Online TV aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, abari muri Afrika, abari muri Amerika, Canada, Australia, Norvège, Kenya, mu Rwanda, ni Bugande. Turabasuje cyane. Tunashimira Imana ko twongeye kugaruka hano duhumeka turi bazima. Niba ariho abarwaye tubahaye pole ngo Imana ibakize kuko nishoboye byose niyo muganga mukuru ukisa abarwayi. Rero nkuko mubona hano kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa wacu, si ubwa mbere kumutumira hano kuri Kababo Online TV. Kubushize twakoranye ikiganiro nawe, ndibaza ko abantu benshi bamuzi n'abatamuzi muramumenya arabibwira. Kaze kuri Kababo Online TV. Yego. Okay, urakoze cyane kuba watwitabye. Ndibaza ko ushobora kwibwira abantu badukurikiye hano kugira ngo ikiganiro cy'ubushize hari abawenda ashobora kuba hari abantu batakibonye kugira ngo bashe kumenya umutumirwa uwo ariwe. Murakoze cyane, natwe dutangiye dushimira sinzi niba no vuga ngo umunyamakuru w'iyi channel ya Kababo Online TV kuba kandi mwongeye kudutera iteka mukadutumira. Ubu ndatekereza ko ribaye rya kabiri. Yego. Tuza gukora ikiganiro hano cyangwa kuvuga ubutumwa bwiza. Rero turabashimiye cyane. Ubundi kandi uko yarabivuze ku batatuzi amazina nitwa Museveni Nganizi. Murakoze. Okay. Twibwire neza Museveni Nganizi ni umuntu ukora iki? Ni umuntu se ufite urugo kuko ikiganiro twakoranye hariho bakibonye hari n'abatarakibonye kugira ngo none kuri ubutaha bwa gatatu bashobora wenda kutivuga wenda urambuye. Sawa, ndi umupapa, umugabo ndubatse, mfite abana 4, ubundi kandi ndakijijwe nkunda Kristo. Urakoze cyane. Turakwakiriye hano kwa Kababo Online TV. Yego. Ubohoke wumve ko hano ari nko ku gatuti. Urabona ko hari abantu benshi bakurikiranye hano abari mu bihugu bitandukanye. Hari ikiganiro twakoranye ejo bundi nyuma y'ibyumweru nkabingahe sinibuka neza. Abantu baguma banyandikira ngo umuvuga butumwa muzomugarura asobanura ibintu neza. Abantu bagiye banandikira mu makomantere bambwira ko twaganiriye ibintu bitandukanye. Ndibaza ko kintu cyane bagiye bakomozaho ni hejuru y'ukuntu abantu bafata umwanya munini bavuga shetani mu kanisa, bakavuga shetani ugasanga iminota niba muha minota 20 ko baravuga shetani. Noneho ikiganiro twakoranye wowe uratubwira ati nta mpamvu yo guta umwanya tuvuga shetani kuko hari mu kanisa ni Kristo, ndetse no hanze tugomba kuvuga Kristo, shetani tukamusuzugura ntitumuvuge. Hari abantu benshi banyandikiye harimo n'abapastori barambwira ngo na Bibiliya ngo izivuga shetani ukanase twebwe abana b'abantu. Ese ibyo bintu ico kintu wo basubiza gute kugira ngo tubone kuja kuri topic y'uyu munsi? Murakoze cyane. Ni ico kintu sinawe wenyine, hari n'abantu nyine babivuze ndetse bageza nababwira abantu ati zo ni inyigisho zizaduka nti demubyizere. Ubundi Bibiliya kuvuga shetani ni ukuvuga ngo Kristo yaje kutumenyesha umwanzi twari dufite, ariko kandi aza no kutumenyesha ko yamudutsindiye ku bwacu. Ni ukuvuga ngo intsinzi Kristo yagezeho ntabwo ariko yitsindira, nitwe ariko atsindira. Nitwe yaje gukura mu bubata bwa Satani, nitwe yaje gukura mu mwijima, nitwe yaje kubohora, nitwe yaje gukiza. Urumva rero kuba Bibiliya imuvuga imutubwira nibyo, ariko kandi ndanashima yuko amaze no kuzuka yabwiye abigishwa ngo nanesheje, nimuhumure nanesheje. Musigura ko yanesheje ku bwacu. Iyo rero iyo umuntu avuga ko Satani yatsinzwe, hari abantu benshi banga kumva ico kintu ngo kubera ko mwene tuvuga ngo yaratsinzwe
ngo abantu barirara ngo ntibazaba bagisenze yego sibyo noneho bagakunda ngo tumuvuge nk'umwanzi duhanganye kuruta kumuvuga nk'umwanzi watsinzwe noneho watekereza kuvuga satani nk'umwanzi watsinzwe kandi Bibiliya irabihamya ko yatsinzwe noneho abantu gasanga bamwe ntibashaka ko tuvuga nka satani watsinzwe bagashaka ko tumuvuga nka satani duhanganye nk'uko uburyo butuma batava mu gakiza cyangwa ngo birara bakagira gute ariko nyamara amakuru y'ukuri nuko satani yatsinzwe amakuru y'ukuri nuko satani yatsinzwe hanyuma uwasobanukiwe neza n'ufite amakuru ko satani yatsinzwe kuruta satani bahanganye kuko nkunda kubivuga nubona ugize inyota yo gusenga nuko satani yatsinzwe kuko satani yadatsindwa nukuvuga ngo abari mu bubata bwe uwo mwanya gusenga ntibawugira ntiboramye Imana ntibohimbaza Imana nukuvuga ngo ibyo dukora byose byiza muri Kristo Yesu ni ikimenyetso gihamya ko satani yatsinzwe ikindi kigira kabiri ubundi ndasubira bisubiremo narabivuze kuvuga ngo satani sico kimwigizayo kuvuga ngo satani toka sico kimwigizayo ikimwigizayo ni ukuba mu mbaraga satani adafite ubushobozi sibyo icigizayo shitani igituma atagira bijya dutinyaga yo dutwara igituma atabikora ni ukuba muri Kristo nuvuga ngo rero umukristo wese uri muri Kristo uko niko kunesha satani ni ugutunga imbaraga z'Imana ni ukuba muri Kristo hanyuma ubwoba bubi ni ukuba muri Kristo warangiza ugasohoka kureba satani akenshi urabona iyo turi ko turirimba sinzi indirimbo nimba tutagwa n'amarangamutima yanesheje satani amunyaga ubutware bwose akwiriye icubahiro n'ikuzo none wumva ukuntu uri kubihamya yanesheje satani amunyaga ubutware bwose none ukasigaranye iki none uwo wambuwe byose niwe kandi twongera kwirirwa tureba none kubera ko uririmba ngo bamunyaza ubutware bwose bakubwira ico kintu gose kandi ugaturuka inyuma ukabihakana no kuvuga ngo satani yaratsinzwe n'abakristo bakirangajwe bakimutaho umwanya ni ibibazo byabo ariko abantu bahishuriwe Kristo mu buzima bwabo baza basanga satani atakira umuntu wo gutaha umwanya n'ukuri yaratsinzwe satani n'ukuri yaratsinzwe kubari muri Kristo reba gusa wewe nimba umurimo neza nimba wizeye Kristo by'ukuri ukaba umurimo neza ubu muri shitani yaratsinzwe rero icyo dukwiriye iyo ubuzima bwacu bwamaze kumukira nta mwanya tukimufitiye ibibaho byose ni Kristo narababwiye na Yobu inka zimaze kugenda abana bamaze gupfa umubiri urwaye tigeze avuga ngo ko mashitani ngo twatewe ngo bagize gute yaravuze ngo Uwiteka niwe wampaye kandi n'utwaye izina ry'Imana rihabwa icubahiro naho twebwe umuntu asiga sitara ngo ko mashitani umutwe wakujya ngo ko mashitani bigasa nkaho nta Mana tugira uko imisozi gose Yerusalemu ko niko Uwiteka gasa abantu bi rero mugende mu byumve satani yaratsinzwe mugende mu byembere mu byizere nimumara kubyizera bizobesha gutunga ubuzima butakimutekereza mu byanyu no mu byawe urakoze cyane wisobanuye neza nukuri kandi abantu bagenda batwandikira hari abantu benshi banandikira mu commentaire bakanandikira ku WhatsApp kandi barimo n'abashumba niyo mpamvu nakeneye ngo tubanze duse nkaho duhereye kuri iki kintu twavuze ubushize kandi ugisobanuye neza cyane umuntu watsinzwe si ngombwa ko abantu bamuhoza mu kanwa tugomba kwamamaza intsinzi ya Yesu Kristo amena kuko naje nkuko mbibona nyine wa mugani umuntu iyo yatsinzwe aba yatsinzwe no mu kabumbu umuntu iyo yatsinzwe baza bahemba uwatsinzwe agataha
kibazaguma kumukurikirana ngo bagume bamuvuge. Rero ico kirasubijwe uyu munsi. Reka mvuge Sinzi ko wowe ntari ijambo rufite kano kantu gatoya. Uzi no ndirimbo baririmbye igiteye ubwoba ca nijoro nikizantera ubwoba yarafashe maza mpindura ibirimi by'umuriro ubu nje ndatwika ndasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Ariko uwo mara kumva ico kintu gusa nuko twabiririmba nk'indirimbo, ariko nimba wo biririmba wabihishuriwe by'ukuri ico kintu wagihishuriwe. Ariko kurumva bose kandi gutekereza shitani. Hari n'indirimbo imwe nimba ari yagisubizo, nimba ari ibihe byangezeho bintera kwihe nareba imbere yanje kabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane. Ahantu nkunda nahavuga ngo ngeze aho nshobewe ncitse intege niko kumva ijwi rimbwira riti urugendo n'uje warutangije ahantu nkunda cyane guhetse ku mugongo wanje ntacu uzaba. Urabona iyo dutakaje kwizera tubona shitani, kandi twanabona shitani tugataka nkaho tugowe. Ariko iyo tudatakaje kwizera tubona Kristo. No kuvuga ngo ijisho ryose ritakaje kwizera ribona kitari Kristo, ariko ridatakaje kwizera ribona Imana. Niyo mpamvu Sawuli n'ingabo ze bamaze iminsi 40 babona Goliyati, ariko umunsi Dawudi yahageze abona Imana. Amen, amen. Haleluya. No kuvuga ngo igihe cyose tutabona Imana twatubona ibisa na Goliyati tugatangira kurwana nabyo, ariko iyo tubona Imana ibisa na Goliyati byabihinduka ubusa mu buzima bwacu. Ni kuvuga ngo abantu babona shitani muri bo buri kanya abantu bagihumye, n'abantu bagihumye amaso y'ubumana bafite. Erega iryo bya Gehazi tuzi ko Gehazi na Elisa yasohotse hanze abona ingabo zije kubafata agaruka yiruka turashize atoyahumuka reba zitukikije inyuma yari sirikwaza baririmba urwanirira zorereje. Erego arige turirimba intsinzi ya Kristo, ariko twayivaho tugatangira kandi gukomesha tukayirirana. Intsinzi turirimba muri melody tukaririmba ayowe hemera biraza tigirije intwara kuko nubatse kwibuye riko wapfa kuva bamukomesha shitani bana we. Abantu bafite ikibazo ko bararirimba intsinzi muri melody ariko bakayihakana mu buzima bwabo, ariko ico ririmbye intsinzi ya Kristo n'ubuzima bwacu kuruta kanwa. Bibiri zivuga ngo umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Eko turafashijwe ko turafashwa cyane. Mu byukuri abantu ndizera abantu bazobe bakino kiganiro bazosobanukirwa. Uyu munsi dufite topic ivuga hejuru y'ubuntu, grace. Nateguye amajambo ngoma kukubaza uyu munsi, ndaguhata ibibazo umugani wa wundi ngo ndaguhata ibibazo. Mfite ibibazo 4, amajambo 4 ngomba kusobanurira abantu batandukanye, kandi ndazi ko hari abantu benshi babyibaza. Ikibazo ca mbere sinzi ko mbisoma byose kugira ngo ubashe kubyumva, cyangwa nimba mvuga icya mbere ukagenda ugenda kimwe niko kwiza. Sawa, urakoze cyane. Tugende gahoro kandi usobanura ikibazo ca mbere ukirangize tubone kuja ku ca kabiri. Ikibazo ca mbere kiravuga ngo ubuntu niki? Kuko urabona isi tugeze mu nyine ninka dufite ama equipe abiri. Dufite equipe imwe ngo ni abanyabuntu, n'indi equipe ngo ni abanyamategeko. None ndashaka ngo usobanurire abantu badukurikirana hano kuri kamera ubuntu niki? Jambo ni ryawe. Urakoze cyane, ubajije ikibazo ciza, kandi aha hanze nyine giteje intambara, giteje impaka, ku buryo bamwe basigaye bumva ubuntu bakumva n'icyago. Sinzi hano nasomye ngo umuntu umwe yaravuze ngo sigaye asoma na Bibiliya uyabona ahantu handitse ubuntu agasimba. No kuvuga ngo ijambo ryanditseho ubuntu agahita abibonamo ikindi kintu ntagikunda no kubuvuga. Undi muntu twari ko tuganira nyese zuko twari tuvuganye hejuru y'ubuntu bwa Kristo, aravuga ngo ahubwo ngaho gukoresha ubuntu buze ukoresha Yesu.
ngo ari ubuntu ngo ubuntu ni ikigirwamana, sinzi ngo ni ikindi kintu. Ariko hari bishop umwe twaganiriye kandi Imana imumpera umugisha we nabona ikiganiro yanyunguye ibintu byinshi kandi ni umubyeyi si tinyo no kumuvuga nyine ni umubyeyi wanje Bishop Mathias. Yego. Yariko avuga nyine ati kikintu c'ubuntu ni naco Paulo yanazize cyane azanye ubutumwa bwiza bwa Kristo hejuru y'ubuntu ngo kugezaho ngo bariko bavuga ngo Paulo ngo afite ikindi kigirwamana ngo arico bita ubuntu. Wari ikindi kigirwamana ariko asenga arico ubuntu bariko bita ubuntu bwa Yesu Kristo. N'ubu rero ni nkako kimeze ahantu henshi kirasa n'icabaye ikintu c'ikigirwamana kitari bwa buntu buboneka muri bwabonetse bwaje kudukiza, ahubwo ubuntu bufatwa nk'ikindi kintu cizaduka ngo cazanye ubutumwa buyobya abantu, bukura abantu kuri Kristo, ndetse bakanavuga nyine ngo bufavoriza abantu gukora ibyaha. Ariko nyine ubwo nibwo nyine buyobe nyine ni ukutemera ubuntu. Kandi hari n'ukuntu bavuga ngo bari mu kubwigisha nkaho butahozeho. Siko bari mu kuvuga ngo bari mu gusa nkaho ngo babuvumbuye ubu nyine ngo ariko nkaho butahozeho. Kuko iyo tuza kuba twari tubuzi kuva kera nta n'ikibazo baba bifite, sibyo? Ariko kandi bwaravuzwe ni nabwo buvugwa. Ariko rero hari igihe batamenya ko ari bwo bariko bavuga. Ariko ubuntu niyo nkuru nziza yakijije abantu. Wabaje ngo se ubuntu ni iki? Ubuntu ni Kristo. Muri Yohana igice cya 3 n'umurongo wa 16 ufitemo Bibiliya hasome kugira ngo abantu bazabareka amashaka uko ari abantu bashobora kuvuga ngo ibintu watuvuga. Yohana kangahe? 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. No kuvuga ngo ubuntu ni Kristo. Ubuntu ni impano Imana yatanze ariyo mwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kugira gute? Aze gukiza abari mwisi. No kuvuga ngo abantu benshi baza batandukanye ubuntu na Kristo. Ubuntu bakacita ikintu ariko ubuntu ntibabwite Kristo. No kuvuga ngo rero iyo dukuriye kumva ijambo ubuntu dukuriye kumva Kristo rya mbere. Bavuze ngo ubuntu ukuriye kumva Kristo, kandi isoko y'ubuntu ni ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo twebwe abamwizera boye kurimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Kandi ubwo bugingo buhoraho kandi nabwo ni Kristo. Ni kuko ruvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga ubuntu bwayo kugira ngo ubwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Cyangwa se nkavuga ngo kugira ngo ubwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubuntu budashira. Kurumva? Yego. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe Kristo udashira. No kuvuga ngo Kristo niwe wadukijije, Kristo ni nawe bugingo, Kristo niwe buntu bwadukijije, sibyo? Kandi ubwo bugingo ni nabwo buntu, sibyo? No kuvuga ngo abantu icyo dukuriye kumva mu mutwe iyo bavuze ubuntu ukuriye kumva Kristo, tureke kubwumva nk'ikindi kintu. Hariho hano Paulo yabishuye aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, mwakijijwe na Kristo kubwo kwizera, ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira uwirarira avuga ati njewe agakiza nagacakiye kubera ico nakoze. No kuvuga ngo rero ijambo ubuntu dukuriye kumva Kristo, ijambo ubugingo buhoraho
dukwiriye kumva ubuntu buhoraho. Ni ukuvuga ngo Kristo niwe buntu, Kristo niwe gakiza, Kristo niwe bugingo, Kristo niwe buzima. Rero ushaka wokoresha ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Kristo uzanira abantu bose agakiza yarabonetse. Ni ukuvuga ngo nta buntu nta Kristo, nta Kristo nta buntu. Rero ubuntu ni Kristo, Kristo niwe buntu. Amen. None se ukiraho aba bantu batemera grace ari bwo buntu ni ba antikristo rero? Kundatekereza ko ntawe utabwemera. None se abangaba bagenda bavuga ngo aba ni abanyabuntu ni bandi bo? Abo ni abanyabuntu ariko batazi ko ari bo. None ugira ngo bamenye ko ari bo no guhishurirwa, c'est-à-dire ntibarayishurirwa baracari no kudasobanura. Noneho urabona ubwo buntu impamvu bita abandi abanyabuntu ibo ntibiyitebo nuko bo bakijijwe na Kristo ntibakizwa n'ubuntu. None umuntu uvuze ngo nakijijwe n'ubuntu akamwita umunyabuntu ntamwita umukristo, ntamwita wa Kristo. Kuko abantu benshi nyine ntituzi gutandukanya dutandukanya ubuntu na Kristo. Uvuga ngo rero abantu basobanura ubuntu bakumva si Kristo bari kubavuga, sibyo? Nushaka ahantu h'ubuntu uzashira Kristo, ahari Kristo washira ubuntu. Rero umuntu ushobora kuvuga ngo bari n'abanyabuntu iwe siwe, sibyo? No niko umuntu bavuga, nuko umuntu utamenya ko ari umuhungu akazavuga ngo bari n'abahungu kandi nawe ari we atamenye ko ari we. Ariko nukuri umuntu wese reka nkubwire umunyabuntu wese ni umuntu uhamya ko Kristo yapfuye agahambwa akazuka. Ni umuntu uhamya ko yakijijwe nta kiguzi atanze. Ni umuntu uhamya ko Kristo yamucunguye ntaca musabye. Ni umuntu uhamya ko yahawe ubugingo budashira bitavuye ku kiguzi. Umuntu wese uhamya amaraso ya Yesu Kristo, umuntu wese uhamya umusaraba wa Kristo, umuntu wese uhamya gupfa no kuzuka kwe, umuntu wese uhamya kugaruka kwe, uwo ni umunyabuntu, uwo ni umukristo. Okay. None se ukiraho ko twese dusoma Bibiliya none akaba haboneka abantu bamwe basaba nk'aba bari muri parti imwe abandi mu yabo, ni gute abo bantu bashobora kuba umuntu umwe? Kuko numva bamwe bavuga ngo aba n'abanyabuntu bibo bizera Yesu Kristo kandi ubuntu ni Kristo. None se abo bantu bazohuzwa ryari? Kandi ureze ukuntu isi meze ubunyine hariho igice kimwe cy'abanyabuntu n'ikindi ngo bazabita ngo n'abanyamategeko ngirengo ngo n'abanyamategeko bibose abanyabuntu, kandi uvuze ko Kristo ari ubuntu. Nukuvuga ngo abantu barajijwe tibarakamenya neza uko Bibiliya tibarayisobanukirwa. Urabona barahuye bafite ubuzima buhuye ariko imyumvire niba atandukanye, sibyo? Urabona uzi impamvu bahuye bose nuko bizera Yesu Kristo kandi twese niho duhurira ni ku musaraba. Hanyuma ubu kutamenya rero kutamenya niko gusa n'abadutandukanyije, ariko nyamara twizera ikintu kimwe. Twese iyo turi muri eglise turirimba umusaraba wa Kristo, turirimba guhambwa amaraso ya Yesu Kristo. None se nk'indirimbo ivuga ngo Mesi yukura w'ibyaha by'abari mw'isi yarabonetse n'ukuri, izirimbwa n'abandi si abantu bose, tuba tuyiramya abantu bose. None kudutandukaniye aho ikibazo cabaye iyo babuvuga muri melody bakabuhakana bakabukura mu buzima busanzwe. Urabona rero Bibiliya ivuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzabaha kwidegembya. Urabona kenshi ikintu numvishije hejuru y'abantu bita abanyabuntu n'abatiyitabo, urabona akantu baza batandukaniraho, akantu maze kubigenzura ni akantu ko kuvuga ngo sinzi ukuntu nagusobanura. Inza numva bavuga ngo abanyabuntu, ariko je sindanabumva, nza mzumva babivuga ngo abanyabuntu bazavuga ngo mukora ibyaha twarababariwe. Ikindi nkunda kumva babashinja abanyabuntu ngo bazavuga ngo turabakiranutse.
sibyo yego ikindi numva babashinja ngo abanyabuntu ngo baza bapfobya imirimo ngo bagashira kwizera imbere ubundi turazumva babivuga cyane yego ngo abanyabuntu ngo bazavanga ijuru ntabwo rikoregwa ntiriharanirwa ngo ijuru ntiriharanirwa ngo ijuru ntirikoregwa ngo ijuru twararihawe akenshi abantu dukunda kumva bavuga gutyo nza numva ariko akico kintu babahora yego we nturumva ariko nibyo apana ngo sindumva babivuga nibyo ngo abanyabuntu ngo bazava ngo turabakiranutse ngo abanyabuntu bazava ngo twarababariwe ngo abanyabuntu ngo bazavuga ngo ijuru ntirikoregwa ngo abanyabuntu ngo bazapfobya imirimo ngo bagashira kwizera imbere ngo abanyabuntu ngo bazababwira abantu ngo bakora ibyaha ngo twarababariwe ariko nyamara ikintu ntarumva bavuga sibyo ni ukubwira abantu ngo mugende musambane ngo twarababariwe uwo muntu sindabyumva kandi nimba hari umuntu ubona bivuga akabivuga yishingikirije ubuntu uwo ko arabubeshera ntabwo ntabuzi ta Kristo wovuga ngo yabonetse ngo ni musambane nabonetse arico yaje kudukiza noneho kumva naho ngaho baza numva babivuga kandi noneho ngo kubera ico cyatumye bumva ubuntu ari ikintu kigira gute ari ikintu kibi ari inzaduka ariko nyamara ibyo bavuga byose niko bibiri bivuga tahantu turasoma bivuga ko turabakiranutse bibiri ntizivuga ngo kugira ngo mwizera wese ataremba kabwo ngo budashira hari cyo bavuze ngo akora no kuvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dora hano bushingiye mu kwizera umurimo wa Kristo watugiza abo turi ntaco dusabye takiguzi no kuvuga ngo bibiri zivuga ngo ese ngo yatanze umwana wayo w'ikinege wikamutanga ku bwacu ngo se zaburite kumuduhana n'ibindi byose dukeneye no kuvuga ngo ibyo byose Imana yabonaga ko umuntu akeneye kugira ngo abashe gukira yabishize mu buntu ari we Kristo iramuduha imuduha nk'impano yuzuje ibintu byose twari dukeneye kugira ngo dukire no kuvuga ngo ico Kristo yaje gukora yaje kutubera sibyo yaje kutubera ico tutokwibereye yaje kudushira aho tutokwishize yaje kutugira abo tutokwigize tukintu kurabyumva yaje kutubera abo tutobaye sibyo aza kutugira abo tutokwigize aza no kudushiraho tutokwishize aje no kuduha ico tutokwihaye korumva no kuvuga ngo ico turi muri Kristo Yesu ico turi cyose nico twagizwe nta na kimwe dutanze ikintu ca mbere agakiza ntako twakoreye mu buntu ni Kristo nibwo babanga ninde muntu uvuga ngo natanze inka kugira ngo mpabwe agakiza ninde muntu ushobora kuvuga ngo hari ico natanze hari amafaranga ninde ushobora kubisobanura atubwire ngo ijuru rirakorerwa dore kugira ngo mpabwe nako gakiza kanyemerera kurijamwe hari ico natanze hari uwo ubona no kuvuga ngo agakiza ni impano duhabwa mu kwizera gusa ko Kristo ari umwami n'umukiza Yohana yarabihishuye aravuga ngo umurimo n'uyu ngo nuko twizera umwana w'Imana nuko twizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo no kuvuga ngo umurimo twakoze duhabwa agakiza duhinduka abo turi no kwizera Yesu Kristo no kuvuga ngo iyo tumaze kumwizera aduhindukira cyose twari tubuze mu buzima no kuvuga ngo rero Imana ihimbaza no kuvuga ngo rero ako gakiza twagahawe ku buntu ntaco dutanze rero muri ako gakiza uzi byari bitekeyemo hari hatekeyemo gukiranuka hari hatekeyemo kwera hari hatekeyemo ijuru hari hatekeyemo guhabwa ubugingo budashira ibyo byose nibyo Kristo yatugize no kuvuga ngo ico cyose yaduhaye nukuri
uti byavaga mu mirimo ya muntu. Nta kintu umuntu ashobora gukora ngo kumuheze guhagarara imbere y'Imana atsinze. Stadiri imirimo yawe ndaco yo ngo Imana yirebe ngo itumuhagarara imbere yayo uri umutsinze. Iyaba hari ibyo twokoze mu 7 nimba hari ico nokoze kigatuma Imana inyemera, Kristo ntaba yarapfuye. Iyaba ibyacumi, iyaba amaturo, sibyo, iyaba gutanga, gusura imfubyi n'abapfakazi, gusura imbohe, niko ibyo byose iyo bano twobikoze bigatuma dutsindanishizwa imbere y'Imana, Kristo aba yararenganye. Ariko kubera ko ibyo byose bitari bifite ubushobozi bwo gutuma duhura n'Imana no kwemerwa n'Imana, niyo mpamvu Kristo yabonetse kugira ngo ubwe atubere igitambo kizima gituma twemerwa n'Imana. Haleluya. Ariko abantu bavuga gutyo nibo bahinduka abayobe, bamamaza babwira abantu ko Kristo wabonetse, watuzaniye agakiza, waduhuje n'Imana, watugize abaragwa na Kristo. Abavuga gutyo bagahinduka abayobe, abadahamya uko ngo nibo babaye abanyakuri. Haleluya. Ikindi Bibiliya yaravuze, Paulo yaravuze ngo utarigeze kumenya icyaha, sibyo, ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. No kuvuga ngo iyaba hari ico twokoze kugira ngo duhinduke abakiranutse, Kristo ntiyopfuye. Aba yaragumyeyo, yarangiza akatubwira atahasigaye ukora iki niki murahinduka abakiranutse. Ariko Kristo niwe gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kugira ngo abamwizera bose baguhabwe, bagaragare baboneye imbere y'amaso y'Imana. No kuvuga ngo Kristo gukiranuka n'impano, gukiranuka ntabwo gukorerwa. Ndabisubiramo, gukiranuka n'impano ntigukorerwa. Ntaco twotanga kugira ngo duhinduke abakiranutse, ahubwo twizera ico Kristo yakoze tugahinduka abakiranutse. Kristo niwe gukiranuka kwacu, niwe gukiranuka kw'Imana kwabonetse guhesha abamwizera bose ngo ari ntatandukaniro. Kurumva papa? Nuvuga ngo rero ibyo byose ni ubuntu bw'Imana bwabikoze. Twahawe ubugingo budashira, ntaco dutanze duhinduka abakiranutsi, ntaco dutanze duhinduka abana b'Imana, ntaco dutanze duhinduka abami n'abatambyi, ntaco dutanze duhinduka ngo abatambyi, ntaco dutanze. No kuvuga ngo rero guhishurirwa ibyo niko guhishurirwa ubuntu bwa Kristo. Amen. Haleluya. No kuvuga ngo rero akandi kantu nongeragaho, urabonaga rero iyo abantu bavuze ngo turabakiranutse, iyo abantu bavuze ngo twahindutse abera kubwo kwizera, iyo ibintu bavuze bene ubwo bazama bavuga ngo aho ntiwumva ko ngose none ngo turacarekeye iki gukora ibyaha. None wabwira umuntu ko yahindutse umukiranutsi akumva nta mpamvu igihari yo gukora neza. None ko Kristo ari gukiranuka kwanje, sigari kansamba kaba naramwakiriye mfite uko gukiranuka, none ndacarekeye iki ibyaha. Siko zabimera. Noneho abantu bavuga gutyo kuko murafavoriza ngo ibyaha, ariko nuko utumva. Nukuri nuko utumva. Ariko semu umuntu yokubwira, sibyo, woze urasa neza, wambaye ihuzu nziza dore nta bucafu buhari, kaba nkubwiye ngo ubwo rero ubwo usa neza nta mpamvu yo kureka kwicara hasi, nuguma nkicara ahantu hameze neza. Icyo kintu wacumvishije kukubwira ngo semu nakumeseye, imyenda nayipashije irasa neza, nta sabune watanze, sibyo, nta base watanze, nta n'amazi watanze, nije wabikoze byose. Nkubwiye gutyo ima nkubwiye ngo hasigaye genda wiyendavuze nakumeseye, none se kujya kumesa kuba kumaziki. Rero iyo batubwira ngo Kristo yahindutse gukiranuka kwacu,
niko kutubwira ngo hasigaye Museveni nakumeseye umuse neza, genda wambare use neza, kuko wameshe abashaka kusa neza. None rero ni gute rero bombwira ngo Kristo yamindukiye gukiranuka, ngahita numva rero ubwo nakiranutse reka ngende niyandavuze. Ahubwo yambwiye ngo Museveni wagerageje gushaka gukiranuka biciye mu mirimo, wagerageje gukiranuka wirinda ubusambanyi, wagerageje gukiranuka utanga ibyawe, warabibuze. None uyu munsi nabonetse wahindutse umukiranutse. Namara ibyo nkabyumva uja gukora ibibi, ariko imba nabyumvishije kweri. Ariko hari abantu benshi bavuga gukiranuka nakumva kurakora ibyaha mu bundi buryo, mugiye gutuma abantu bakora ibyaha, ariko aba yabyumvishije nabi. Ahubwo iyo twumvishije uko gukiranuka kwabonetse, tuba tuvuga ati ash Yesu we ukumbereye gukiranuka, nagushakishije mu mirimo ntibyakunda, none ndaguhawe. Rero iyo tumaze kumva neza rero ko twaguhawe, twahindutse abakiranutse, niyo mpamvu rero biduhindukira imbaraga zo kutavuga iby'abakiranirwa, byo kutarya iby'abakiranirwa, byo kutifuza iby'abakiranirwa, byo kutambara iby'abakiranirwa, byo kutareba iby'abakiranirwa, byo kutumva iby'abakiranirwa, ahubwo tugatunga ubuzima buhamya cya kintu twakiriye ari cyo kwera, tukagihamisha ubuzima bwiza. Ariko abantu bavuga gutyo ngugiye, ni ukuvuga ngo niba bavuga ngo uri umukiranutse ukumva ibyaha, uzoba wumvishije ko uri umunyabyaha kuruta kumva gukiranuka. Kuko uzoba uri umunyabyaha baba bakubwiye ngo genda gukora ibyaha, uri umunyabyaha. Ariko wumvishije ko ari umukiranutse, icyo kintu akacumva, nizo mbaraga zimutera gutunga ubuzima bw'abakiranutse. Rero n'impamvu rero ashobora kuvanga abanyabuntu bazango mukora ibyaha twarababariwe, ntibaba bavuze gutyo, ahubwo baba bavuze ngo twarababariwe turi abakiranutsi, bagahita bumva atahasigaye uko bavuze ngo dukora ibyaha, abavuze ngo twarakiranutse uko bavuze ngo dukora ibyaha. Niza numva ko ari babaza babyumva nabi, ariko nukuri iyo wumvishije ubuntu bwa Kristo bwatugize abana b'Imana ntaco twatanze, bwatugize abakiranutsi, bwatubabariye ibyaha, iyo tubyumvishije tuba twumva rero dufite n'impamvu zo kugenda neza, zo gukora ibyiza, zo kuvuga neza, kubera ko twahindutse abakiranutsi. Amen, amen, amen. Akandi kantu nongera kandi babyumve. Haleluya. Byumve kabisa. Bumve ubutumwa bwiza. Bajya abantu banandikira kuri WhatsApp, muzamushira ibibazo byanyu muri commentaire. Mwumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo tureka ibyaha twebwe abizera, ntabwo twirinda ibyaha kugira ngo Imana itwemere, ahubwo tubyirinda kubera ko Imana itwemera. Ntabwo tureka gusambana no kwiba no kubesha kugira ngo duhinduke abakiranutse, ahubwo ibyo tubirekeshwa nuko turi abakiranutse. Rero hari abantu benshi bashakira kureka ibyaha kugira ngo bakiranuke, ahubwo ntibabireke nk'abakiranutse. Niyo mpamvu iyo babwiye kubireka nk'abakiranutse bumva ko uri umuyobe, kubera ko bashakira gukiranuka mu byo bakora. Ariko nta muntu n'umwe ushobora gutsindanishirizwa n'imirimo ye, dutsindanishirizwa no kwizera Yesu Kristo. No kuvuga ngo rero bene data, ahubwo ikidutera amanyama yo kwirinda ubusambanyi, ikidutera amanyama yo kwirinda ishari n'inzangano n'amacakubiri, ikibidutera nuko turi abakiranutse, nuko twemerwa n'Imana, nuko turabera, nuko turabaziranenge imbere y'Imana. Noneho twamara kwibona nkabo, tukumva ntitugikwiriye gusambana, ntitugikwiriye kubesha, ntitugikwiriye kwiba, tugatunga ubuzima buhamya uko gukiranuka. Yego. Murakoze cyane bwana Evangeliste Museveni Nganizi. Ndizera ko abantu bose nibategera kino kiganiro muzomutumira kugira ngo abashe kubasobanurira noneho live bucyama imbona nkubone mugani w'abasaza biriya imbona nkubone. Po ya mbere tuivuye kandi urakoze uyisobanuye neza. Tugiye kuri po ya kabiri kugira ngo dukoreshe umwanya. Po ya kabiri ravuga ngo ese ubuntu bufite umumaro ki muri twe? Haleluya. Ubuntu bufite umumaro ki muri twebwe?
mu yandi magambo niko kuvuga ngo se Kristo afite umumaro ki muri twe. Abantu ntibatandukanye ubuntu na Kristo, ahubwo ndashaka ngo bahumve. Yego. Iyo tuvuze ngo se ubuntu bufite umumaro ki muri twe, dukwiriye kuvuga ngo se Kristo afite umumaro ki muri twebwe. Kristo icambere yaje kudukiza. Iyo ari muri twebwe duhabwa ubugingo budashira. Iyo muri twebwe duhabwa umwuka wera w'Imana. Iyo ari muri twebwe tuba dufite ijambo. Iyo ari muri twebwe tuba turi abakiranutsi. Iyo ari muri twebwe tuba turi abera. Iyo ari muri twebwe tuba turi abanyembaraga. Iyo ari muri twebwe tuba turi abanyabwenge. Iyo ari muri twebwe tuba turi abatsinzi. Iyo ari muri twebwe tuba turi muri sekirite. Iyo ari muri twebwe tuba turi mu mahoro. Iyo ari muri twebwe tuba turi mu byishimo. Iyo ari muri twebwe tuba turi mu munezero. Iyo ari muri twebwe tuba turi mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Sibyo? Ikindi Bibiliya ivuga ngo ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Ngo buza butwigisha ngo kureka kutubaha Imana. No kuvuga ngo ubuntu kandi n'umwarimu. Iyo bugeze muri twe buza butubwira Imana iyo ariyo, bukaduhishurira Imana iyo ariyo, bwamara kuduhishurira Imana iyo ariyo bukatwereka uburyo tugomba kubaho tutayisuzugura. Buja butwigisha kureka kutubaha Imana. No kuvuga ngo buzamara kuduhishurira Imana bukayitwigisha, bwarangiza kuyitwigisha bukatubwira ngo rero dore uko mukwiriye kubaho ku rwego rugaragaza ko mutayisuzuguye. Ubu buntu bw'Imana bwagezemwo bumwumvisa ko ari umukiranutsi, bukamwumvisa wabisobanuriwe. Hari ababufite ariko batiyize. None uwumve ngo bwagezemwo akabusobanukirwa, kumva ko ari umukiranutsi, akumva ko ari umunyembaraga, akumva ko ari uwera. Ikindi kigira kabiri, agira inyota yo kwamamaza Yesu Kristo. Ikindi kigira gatatu, atunga ubuzima bumuhesha kwitwara kuko ubuntu bwa Kristo butubwira. Usanga atinya icaha, usanga yanga icaha, usanga kigenda kure, ubufura n'ubunyangamugayo bihinduka ubuzima bwe. Akunda gusenga, akunda guterana, agira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Yirinda ajagira gute? Okay. Urakoze cyane. Dusoza hari video imwe nabonye umupastori imwe avuga ngo umuntu wiyo yatatanze icya 10 ngo iyo ni ideni ngo biki size umuntu wigeze kandi kubiganiraho. Abantu bari mu kwishuza ibya 10 icya 10 kizashishuzwa. Ese ninde ufite inyungu? Urabona uko Imana ishaka icya mbere, icya 10 wawugihesha umugisha. Yego. Nuvuga ngo nyiri kugitanga akwiriye kugabana umugisha. Sibyo? Akwiriye kugabana umugisha. Bisobanura ko igihe cyose numva ko icya 10 atari umugisha kuri njye, nta mpamvu yo kugitanga. Vugaga abantu bumve ko baradukurikiraga. Kindi kigira kabiri, icya 10 kindi ahantu je ngikundira, sibyo? Numva agaciro kabyo nico kigiye kuja gufasha. Sibyo? Kuko Bibiliya icyo dusaba cyose gutanga ni kuba inyungu z'umuntu. Sibyo? Nimba icya 10 no kugira ngo kigire abo gifasha. Tutagira abantu barengana muri twebwe. Imfubyi zitarengana, abapfakazi batarengana, abatishoboye batarengana. No kuvuga ngo ifaranga zose zo mu ikanisa nico ziba zigambiriye. No kuvuga ngo rero icya 10 kubera ko turiko tugitanga mu izina ry'Imana, ni ikintu kikwiriye gutangwa mu mutima ubohotse uzicarico. Sibyo? Kuko Imana nibyo navuze, ntabwo Imana ishaka ibyacu kuruta twebwe. Ni twebwe Imana ikwiriye kubanza gufata. Sibyo? Ikabona gusingira ibyacu. Igihe cyose utanze ariko yo itagufite. Ese ubuhaye ndetse ni Imana ibi yaje kubiga cyangwa ni inyungu zawe? Aka kantu sinzi ko gashobora kumvikana. Urabona iby'Imana byose idusaba gukora ni ku inyungu zacu. Ni inyungu zacu. Hanyuma kubera ko ari umubyeyi ikanezezwa nuko abana bayo bariko bagira, bariko batanga. Ahubwo abasobanukiwe neza habe n'icya 10 kirenze kugitangira guhabwa umugisha. Ahubwo icya 10 tuje tugitanga kubera ibyo cyakija gukora. Naho iby'umugisha turi abanyamugisha. Turi abanyamugisha cyane. Ariko cyashatse kuvuga abantu dukuriye kumva ntigikwiriye kutubera umutwaro.
abo tubere uburuhukiro. Ego. Imana iby'Imana byose yarabitanze nk'uburyo bwo kuturuhura. Nuzoza ugitanga wumva ko uruhutse wagitanga nk'umwana mu rugo nejejwe nabo kigiye kugirira neza aho bwa rukundo n'ukundi abantu benshi bakunda kubaza gusa cacumi ngo kiza kirya bande kiza kigira gute jewe kijya wese afite ubukene bwacu namahoro nimba bashumba gifite ubukene kiriko kibakiza nibakirya cyane aho umuntu wese uzi ko ni ifaranga zo mwikanisa cyacu mu bundi kandi nizo kuribwa ni ifaranga zo mwikanisa zo gukora imirimo kuko urebye muri ari abisiraheli harimo ibya 14 tuzobisobanura ubundi tuzogaruka icimfuze n'abapfakazi n'abasuhuke aho hari cya 10 c'abalewi hakaba cya 10 c'abatamzi n'icumutamzi mukuru kandi ibyo byose byari n'ifaranga byari ibiryo kugira ngo abantu nuvuga Imana ibyo bya 10 byose yarabitanze kugira Imana ntiburi byo kurya kugira ngo abantu b'Imana ntibagasonze nukuvuga ngo ibya 10 dukwiye kubitanga nk'abariko barinda inzara kuruta umugisha dukwiye kubitanga kugira ngo ntidukehane abana b'Imana ntibambara ubusa ntibasonze ntibagira bene ibyo. Urakoze cyane Evangeliste Museveni kuba usobanuye ibintu neza abantu bose bazakurikirana kino kiganiro muzakore subscribe kandi muzoje no kuribeshwaho n'ijambo. Uyu ni umuyobozi wabeshwaho n'ijambo hano i Bujumbura ndetse ku isi yose muzogende kuribeshwaho n'ijambo niyo channel niwe yikuriye mu kore subscribe na share na commentaire murebe ibintu bihari byiza cyane. Uyu ni umwarimu ngenza mwita umwarimu abantu benshi nyine batangiye kumuhabwa abantu benshi yagiye agera mu ivuga butumwa kandi hari ukuntu nimukona abantu basoma titire tibinjire muri video ngo bategere message muza mugenda mufungure video mukaza muri ibintu zo hanze muza mutegera amajambo kurindi mutegere video irangire hanyuma mutere commentaire mwabashe kumva ibyo message yabagejejeho. Turagushimiye. Ndagushimiye cyane gusaga ko Kristo ntanga abantu batazabagira amaherezo mabi. Icacumi umukristo udatanga icacumi umukristo udatangira Imana tuvuga gutangira Imana aracafite icabuzi sindi ko ngwanye icacumi kunda vuga ubyo twogikoramwe neza ariko rero bitavuga yuko ngo umuntu ngo yamagana ngo aceceke ngo ataracumva cumve aho kuvuga ngo Museveni yavuze ngo utaracumva kireke arico kiba impamvu zo kudagitanga ahubwo nimbura umwana w'Imana nimbuzi ucuri muri Kristo Yesu ihingemo kubyumva ndetse no gutanga ikirenze cyane ndetse utanga ibirenze kuko dufite abantu bakeneye amafaranga dufite imfubyi zikeneye kwiga dufite abapfakazi bakeneye kurya dufite abashonje ahubwo dutange tugwanye ubukene ariko mwumve icacumi mugende mugitange uretse munatange nibibiruta kandi ureke kwiyumvamwe ngubwo yavuze ngo gitanga ucumva ngo utaracuva ugende ukireke genda ubyumve wihate kubyumva nk'umwana w'Imana wihate kubyumva nk'umwana w'Imana ahubwo icama abantu bose ngo bacumve bagitange ariko tugitangire mu buryo buruhure imitima yacu tugitange mu buryo bw'urukundo n'igikorwa Kristo yakoze ku buzima bwacu. Urakoze cyane murabona ko dukoze ikiganiro ciza kandi abantu bari bamwifuje ngo tuzomugarure yibaza ko asobanuye ibintu neza kandi afasha umwanya muremure cyane. Ijambo rimwe apana biri wogeza ku bakunzi bakababu online TV niri abakunzi beco no babwira bagira umweto wo gukurikirana ibiganiro byawe ibiganiro hacisha kuko ni kubgabo kandi teka ryose baje babihangana amaso gushaka gusingira ico wagambire muri Kristo ko babasha gusingira ikindi bakwiriye kugufasha no kora subscribe no kureba uburyo babigeza kure aho tagera no nico batumva baje birinda kukigumana hari nushobora kucumva gashobora no kukibariza abandi aha muri commentaire baza bagira ama commentaire ariko bagira umwete wo gushaka kuba muri ibyo wigisha ku biganiro bica hano ubundi kandi bagire n'umwete wo kubigeza kure cyane
urakoze cyane. Turasoje ikiganiro cyacu dushimira na umusore ubikora neza cyane witwa Prince utuyara mu Ngagara, kandi n'abantu baba bakeneye gukoresha amafishe n'ibindi bintu biganiro bisanzwe. Ni umusore ubikora neza cyane, muzaze mu mugane, abikora neza. Turagushimiye. Naho gutaha tuzongera kandi nitubifuza muzotwitabe. Murakoze cyane, turahari ku bwanyu. Sawa sawa, murakoze.